se za jogu. Dođemo u sjedeći položaj. Kičma prava, ramena opuštena dole. Glava u sredini. Dišemo ravnomerno, jednostavno. Svaki udah prvo u stomak, pa se širi grudni koš. Trenutak zadržimo. Izdah duži od udaha. Pažnja na disanje. Pažnja na disanje i na osjećaju cijelom telu. Pažnja sad i ovdje. Koje god misao naiđe, pustimo da prođe. Pažnja sad i ovdje. Radimo vežbu za vrat. Sa izdahom spustimo glavu naprijed. Sa udahom vraćamo. I izdah, glava nazad. Nastavimo. Pažnja u vrat. Sa bočno istezanje, sa izdah glava u stranu, sa udah sredina. Nastavimo, vežemo pokrete sa disanjem. Pažnja u vrat. Sad rotacija u vrat, lice u stranu sa izdahom. Sa udahom sredina, pa druga strana sa izdahom. Nastavimo. Kad se vratimo u početni položaj, radit ćemo torzija, rotacija cijela kičma. Sa udah vraćamo početni položaj i sa izdah druga strana. Kičma prava. Polako na najjednostavniji način dođemo četvernoški položaj. Pripremimo se za vežbu mačka koja se isteže. Sa udah glava gore, stomak dole. Sa izdah glava dole, leđa gore, stomak uvučemo na kraju izdah. Nastavimo u svom ritmu, vežemo pokrete sa disanjem.
Sad radimo vežbu tigar, sljedeća vežba. Sa izdahom koleno prema čelu. Sa udah ispružimo nogu nazad i podignemo i glavu podignemo. Zadržimo dah dok savijemo nogu u kolenu i sa izdah vraćamo koleno na čelo. To je jedan ciklus. Nastavimo još nekoliko pažnja u telu. Radimo i na drugu stranu. Spori pokreti sa punom svesnošću i prisutnošću u pokretima. Sad radimo položaj pas licem dole, stopala 20 cm raširena, kao da nas neko povlači za karlicu nazad. Spuštamo grudni koš dole, ruke ispružene, pete što bliže podu. Dišemo ravnomerno i iznutra se još dodatno nameštamo, prijatno istežemo. Uttanasana, sljedeći položaj, stopalo pored stopalo, ispružimo noge i blago istežemo bez prenaprezanja, u kukovima savijajući. Baddha Utkatasana, obrlimo polusavijene noge. Utkatasana, noge ostanu u položaju, ispravimo trup, ruke gore i spojimo dlanove. Uttanasana, polako ispružimo noge, prijatno istegnemo. Sa udah gore, Urdhva Hastasana, protegnemo ruke gore izvlačeći kičmu iz korena i sa izdah Namaskarasana spojimo dlanove ispred grudni koš. Stojimo na pune tabane, kičma prava, radit ćemo pozdrav suncu. Sa udah ruke gore, protegnemo ruke, sa izdah u kukovima dole savijamo Uttanasana. Desna noga nazad, jahački položaj, karlica dole, ramena nazad, sa udah, izdah, oslonimo ruke i pas licem dole. Zadržimo dah, spustimo kolenom, grudni koš i bradu i sa udah. Gore, pas licem gore, izdah, nazad, pas licem dole. Leva noga napred, jahački položaj, otvorimo grudni koš i sa izdah Uttanasana u kukovima savijamo. Udah gore, protegnemo ruke, izdah Namaskarasana, početni položaj. Druga polovina ciklusa, udah i izdahom dole vežemo pokrete sa disanjem. Sad leva noga nazad, jahački položaj, otvoren grudni koš, izdah
desna nazad, pas licem gore. Zadržimo dah, osmostruki pozdrav. I sa udah gore, licem gore, pas. Izdah nazad, desna napred, jahački položaj, otvorimo grudi. Izdah, Uttanasana. Udah gore, Urdhva Hastasana i Namaskarasana. Umjesto udah i sa izdah spustimo ruke dole, planina. Položaj planina, spojene stopala, na pune tabane stojimo, noge prava, kolena povučena gore, kičma prava, ramena opuštena dole. Stabilnost planine. Položaj drvo, premestimo težinu tela na jednu nogu i drugu podignemo gore, petom što bliže korenu butini, spojimo dlanove. Gledamo u jednu tačku ili predmet u visini očiju napred ili na pod, držeći pažnju na ravnoteži. Kao drvo sa jakim korenima. Radimo i na drugu stranu. Kad smo se vratili, druga noga gore. Spojimo dlanove, kičma prava. Stabilan položaj, stabilno disanje i stabilna pažnja. U svakom položaju sastavimo te tri komponente. Izdahom napustimo položaj. Prasarita Hastopadasana, stopala raširimo za dužinu jedne svoje noge, ruke raširimo u visini ramena. Hero 1, spojimo dlanove, udah, ruke gore, okrećemo se desno i sa izdah savijemo desno kolon 90 stepeni, leva noga ispružena. Povučemo ruke gore, izvučemo kičmu iz koljena i pogled gore na šake. Zadržimo položaj, dišemo. Heroj 2. Levo stopalo malo prstima okrenemo nazad, da budu između stopala 85 stepeni, raširene ruke, ruke i ramena u istoj ravni, kao da imamo zid iza leđa i pogled na desnu šaku. Stabilan položaj, stabilno disanje i stabilna pažnja. Utthita Paršvakonasana. Desnu ruku spustimo na pod, levu ispružimo iznad levo uvo i pogled ispod levi pazuh. Leva noga i leva ruka u istoj liniji.
Sljedećim udahom idemo gore. Uradimo ove 3 vežbe na drugu stranu. Hero 1, spojimo dlanove, udah, ruke gore, izdah, levo stopalo 90 stepeni, zadnje 45 i savijemo levo kolno 90 stepeni. Desna noga ispružena, tabani celom površinom na pod. Izvlačimo ruke gore, dišemo ravnomerno. Heroj 2, raširimo ruke. Držimo položaje, ne predajemo se lako, sagorevajući slabost i nečistoće u telu. Leva ruka dole, Udhita Paršva Konasana, protegnemo desnu ruku iznad desno uvo, pogled ispod desni pazuh gore. Sljedećim udahom se vraćamo gore. Paršvottanasana, uhvatimo suprotne laktove, stopala raširene za dužinu jedne noge, malo manji od položaja heroja. Desno stopalo 90 stepeni okrećemo, levo 45 i spuštamo se stomakom na desnu butinu. Pratimo osjećaj istezanja u telu. Dišemo mirnim dahom i svakim novim izdahom dodatno opuštamo. Kako u položaju, ostajući vremenom, telo popušta, toliko produbimo položaj. Sva popuštanja u telu dok ostajemo u položaj je znak pročišćivanja energetskih tokova. Sa udah se vraćamo gore, okrećemo se na drugu stranu, radimo vežbu na drugu stranu, između stopalo 45 stepeni i sa izdah dole. Osvestimo mjesto ograničenja u telo, dišemo kroz taj osjećaj, rastapajući taj osjećaj i prolazeći dublje u položaj. Radimo vežbe do granice naših mogućnosti, odnosno do punog položaja, ali ne prelazeći granicu prijatnosti. Sa udah se vraćamo gore, raširimo ruke, trougao, Udhita Trikonasana. Kad smo spremni, desno stopalo 90 stepeni, okrećemo na desno, levu samo 5 stepeni i desnom strukom se približavamo desnoj butini, otvarajući levi kung. Postavimo ruke na pod, pored stopalo ili na najniže mesto na desnoj nozi i širimo ruke. Pogled na levu šaku, šireći ruke, otvaramo grudni koš. Prvo vratimo vrat iz torzije i onda idemo gore, radimo na drugu stranu, levo stopalo 90 stepeni, okrećemo desno 5 stepeni samo i idemo
Raširimo ruke, pogled gore na desnu šaku, kičma paralelna sa pod. Sljedećim udahom gore i napustimo stojeće asane. Dijamantski sed Vajrasana. Sednemo na pete, spojimo kolena, izbalansiramo težinu trupa na petama kroz stražnicu. Ramena opuštena dole, glava u sredini. Stabilan položaj, stabilno disanje i pažnja sad i ovdje. Šašangasana, položaj zec, stomak na butinu, čelo na pol, ruke ispružene daleko napred, produžujući kičmu. Dišemo ravnomerno, pročišćavajući ograničenja u telu. Sljedeći položaj, dolazimo na stomak. Radimo vežbe savijanja nazad. Prvo, zmija bez oslonca, Niralamba Bhujangasana. Kad smo spremni, isprepletemo prste, ruke ispružene nazad i sa izdah gore. Odvojimo grudni koš od pod, glava nazad, kao da nas neko povlači za ruke nazad. Zadržimo položaj. Zatežemo šta treba, leđa, stražnica, a ostalo opušteno. Dakle, lice i oči opuštena. Polako se izdah dole, Advasana. Sa sljedećim izdahom Šalabhasana, skakavac, stražnica zategnuta, spojene noge, stopala spojene. Trudimo se da su noge i ispružene i podignute. Zatežemo šta treba za položaj, lice i oči opuštena. Polako dole, Advasana. Cijelo telo opušteno.
Sljedeći položaj. Pripremimo se Bhujangasana. Zmija. Šake ispod ramena oslonimo, laktovi uz telo. Čelo na pod. Noge raširene u širini kukova, samo i sa udah kore dižemo glavu, grudni koš i rukama pomažemo, držeći laktovi uz telo, ramena opuštena dole, otvoren grudni koš, stabilan položaj, stabilno disanje, to jest ravnomerno disanje i stabilna pažnja, to jest pažnja sad i ovdje. Sa izdah se vraćamo Advasana. Sve mišiće opustimo. Mirno disanje. Kao da se rastopi telo. Sljedeći položaj. Ekapada Raja Kapotasana. Kraj golubova sa jednom nogom. Početni položaj, četvronoški položaj, kolena u širini kukova, ostanemo ruke ispod ramena i krećemo u položaj, savijemo desnu nogu, koleno između šake, ako je potrebno jastuk ili oslonac ispod desni sedalni deo postavimo i spuštamo dole stražnicu na oslonac. Leva noga ispružena nazad, čašicom koleno dole, oslanjamo ruke u širini ramena blizu karlice i otvaramo grudni koš, povlačeći ramena nazad i dole, glava nazad. Ako možemo, uradimo i napredne varijante. Prva faza da uhvatimo samo levu savijenu nogu. Druga faza da još savijemo levu nogu do levog lakta, obgrimo levom rukom, a desnom rukom od gore zakačimo prsti jedne ruke za drugu i glava nazad. Uvijemo leđa, otvoren grudni koš. Radimo u granicama naših mogućnosti, ne prelazeći granicu, prijatnost, fazu koja je za telo u ovom momentu dobro. Polako napuštamo položaj, vratimo desnu ruku, suprotni redoslijed pokreta, stomak na savijenu nogu položaj, spustimo stomak na savijenu nogu polako, pratimo osjećaj u telu dok ulazimo u položaj, ispružimo ruke i dišemo ravnomerno. Svakim novim izdahom dodatno opuštamo u telo. Drugu stranu polako, pripremimo se za vraćanje iz položaja, vratimo se u četvronoški položaj, u početni položaj, jastuk na drugu stranu, sad levu nogu savijemo, koleno između šake, desna noga ispružena nazad, oslonac namestimo ispod stražnice, spustimo stražnicu i oslanjajući ruke blizu karlice u širini ramena, otvaramo grudni koš, povlačeći ramena nazad i dole.
tijelo spremno i za napredne varijante. Da radimo i te zahtevnije varijante. Kome tijelo dozvoli u granicama prijatnosti. Trudimo se da desni kuk ostane što bliže levoj peti. Što više savijajući samo nazad, bez bočnog savijanja. Polako napustimo položaj i uravnotežimo prethodni položaj, odnosno ovaj, sa sljedećim, stomak na savijenu nogu. Opušteno telo. Polako izlazimo iz položaja, pripremamo se za savijanja napred, dođemo u sedeći položaj, dandasana, noge ispružene i spojene i kičma prava, šake pored, karlice sa strane, ramena opuštena dole. Osjećamo telo, pažnje sad i ovdje. Sljedeći položaj Džanu Širšasana, glava do kolena, savijemo lijevu nogu, koleno spustimo u stranu, peta što bliže perineumu, pritisnemo u perineum, taban lijeve noge na unutrašnju butinu i sa izdah se spuštamo u položaj u kukovima, stomak približavajući. Kod svih savijanja napred vodimo računa da ne opteretimo kičmu sa jakim savijanjem napred, jakom fleksijom, ni u lumbalnom, ni u grudnom delu. Zato trudimo se da savijanje napred radimo najviše u kukovima, savijajući. U kičmi samo blaga fleksija, blaga savijanje napred. Dišemo mirnim dahom i svakim novim izdahom dodatno opuštamo i ulazimo dublje u položaj. Iznutra namještajući položaj. Sljedećim udahom polako se vraćamo iz položaja. Ispružimo nogu, koleno prvo gore, pa ispružimo nogu, drugu nogu prvo savijemo, pa onda spustimo koleno dole. Peta što bliže do perineum, taban na unutrašnju stranu butine. Postoje udah
Sa izdahom dole u kukovima savijamo, približavajući stomak butini. Kako se nečistoće i krutost rastvara tokom zadržavanja u položaju, produbljujemo položaj. Se vraćamo iz položaja, suprotni redosled pokreta, zapašćemo tanasanu, se pripremimo za štipajku, kičma prava i posle udah sa izdahom u kukovima savijajući spuštamo stomak prema butini oba dve noge. Malo se zajujemo na stražnici ako je potrebno, oslobodimo sedalne mišiće da i oni se mogu produžiti još. Stabilan položaj, stabilno disanje i stabilna pažnja. Pažnja sad i ovdje. Za sve misli i ideje ostajemo prozirni da samo prođe kroz nas, zadržavajući svoju tihu prisutnost. Polako sa udah se vraćamo. Pripremimo se za Matsendrasanu, desnu nogu blago savijemo, levu podvučemo ispod, leva peta do desnog sedalnog dela, pa levo stopalo privučemo pored, odnosno desno stopalo privučemo pored leve butine, okrećemo se desno, ako možemo levi pazuh smestimo na butinu i plus uhvatimo za desno stopalo ili samo ispružimo ruke. Kičma prava, lice nazad. Lakša varijanta, ako je potrebno, da samo obgrlimo levom rukom desnu savijenu nogu bez premeštanja leve ruke iza noge. Otvaramo grudni koš, šireći kožu na grudnom delu, lice nazad. Dišemo ravnomerno. Sa udah se vraćamo, suprotni redosled pokreta i radimo na drugu stranu. Kad su noge namještene, okrećemo se, namještamo ruke i okrećemo se nazad, držeći kičmu pravu. Dišemo kroz mjesta ograničenja u telu, svakim novim izdahom dodatno opuštajući. I kad telo dozvoli, produbljujemo položaj.
se vraćamo iz položaja. Četvronoški položaj. Pripremimo se za obrnute položaje. Spustimo prednji deo temena glave na pod. Sarala Širšasana B varijanta. Ruke odmaknemo oko 20 cm nazad, odnosno ispred glave. U širini ramena oslonimo. U laktovima 90 stepeni ugao. Ispružimo noge. Približimo se na vrhovima prsti prema glavi, premještajući težinu sve više na ruke i na glavu. I zadržimo položaj. Radimo u granicama prijatnosti, po potrebi ranije napustimo položaj ili napravimo pauzu samo. Ko može, Adho Mukha Bakasana, još više se približimo na vrhovima prsti i postavimo jedno koleno pa drugo na nadlakticu, održavajući ravnotežu i stabilnost položaja. Ko može, neka uradi pun položaj Širšasane, odnosno stojana glave, B varijante, kad dlanovi oslanjaju pod. U punom položaju trudimo se da je trup i noge u istoj ravni, noge spojene. Posle zadržavanja, jedan od tih položaja, kroz nekoliko miran, ciklus, udah i izdah. Napuštamo položaj i dolazimo u položaj koja uravnoteži prethodno. Balasana. Privučemo glavu prema kolenima, ruke pored tela, dlanovi gore i opustimo cijelo telo. Pažnja sad i ovdje. Polako, sljedeći položaj. Dolazimo na leđa na najjednostavniji način i nastavljamo sa obrnutim položajima. Spojimo noge kao početni položaj, dlanovi na pod. I radimo položaj Urdhva Padasana. Noge ispružene gore, dlanovi na pod, nožne prsti prema sebi. Samanasana. Savijemo koleno 90 stepeni, podignemo lopatice sa pod, zategnemo stomak, ruke držimo ispružene iznad pod. Skandarasana, hvatamo skočne zglobove, spuštamo stopala ispred stražnice u širini ramena i kolena raširena u širini ramena i karlica gore. Nežno premještajući sa jedno rame na drugu, namještamo lopatice da bi još približili grudnu koš, bradi. Ruke ne moraju hvatati skočni zglob, mogu da leže pored stopala. Ako tako, možemo ostati u granicama prijatnosti.
Sljedeći položaj, Apanasana, spustimo stražnicu i obgrlimo svoje savijene noge. Privlačimo nežno butine što bliže u stomak. Sljedeći položaj, Urdhva-padasana, priprema za seriju vežbi Sarvangasana, stoje na ramenima. Prvo, polustoj na ramenima, Ardha Sarvangasana. Laktove oslanjamo u širini ramena, podupiremo rukama karlicu, oko 100 stepeni između trupa i noge, noge ispružene. Stopala iznad čelo. Kad je vrat dovoljno opušten, idemo dalje u položaj stoj na ramenima sa osloncem, polako oslanjajući sve niže i niže šakama leđa prema lopatici, približavamo grudnu koš, vrat produžen i opušten. Ispružimo telo gore, trup i noge što više u jednu liniju, jednu ravnu. Stopala spojena, lice i oči opuštena i mirno dišemo. Kao mirna statua. Stabilan položaj, stabilno disanje i stabilna pažnja. Koje god misao naiđe, neka prođe, pažnja ostaje. Sljedećim izdahom spuštamo noge nazad, halasana, plug. Prste noge spustimo na pod, trudimo se da su noge ispružene i ispružimo i ruke. Iza leđa dlanovima dole, ruke paralelno ili varijanta sa isprepletenim prstima. Polako, pršten po pršten, vraćamo telo na pod, oslanjajući ruke na pod, ne odižemo glavu, bez odizanja glave. Završimo pokretu, šavasani, beživotno telo. Stopala malo raširena, ruke malo raširena, dlanovi gore. Cijelo telo prijatno opušteno. Osvijestimo prijatnu težinu tela. Polako se pripremimo za položaj riba, Matsyasana. Poturimo šake dlanovima dole, ispod stražnicu. Oslonimo laktove što bliže trupu i gurajući laktove u pod. Uvijemo kičmu nazad, otvarajući grudni koš, glava nazad. Oslanjamo se čvrsto na laktove i otvorimo grudni koš.
zadržavajući otvorenost u grudnom košu i kroz to i doživljaj otvorenosti, prijatne rasterećenosti u grudima. Polako se vraćamo dole, šavasana, leđa na pod. Udobno se smestimo, ako želimo pokrijemo se u toplo, telo se još lakše i efikasnije opusti. Radit ćemo udžaj pranajamu i posle nastaviti sa meditacijom. Udobno se smestimo uz osjećaj simetričnosti u položaju leve i desne strane tela, sa osjećajem stabilnosti položaja. Osvestimo prijatnu težinu tela. Krenimo sa udžaj i pranajamu. Dišemo ravnomerno i duboko. Svaki udah udišemo prvo u stomak, pa se u kontinuitetu širi grudni koš. Pa zadržimo dah 2 sekunde. Posle dug, spor izdah. Kad nestane dah, ponovo pauza 2 sekunde. I tek onda novi udah. Nastavimo disanje, prolazeći svesno kroz sve 4 faze disanja. Udah, pauza, izdah, pauza. Sve to uz blago suženje grlu, kao da izgovaramo zvuk H u sebi. Slušajući taj zvuk sličan šumu talasa okeana. Sljedećim izdahom pustimo da se disanje samo nastavlja. Pratimo spontano disanje. Kao tihi posmatrač dozvolimo da disanje samo teče, samo posmatramo. Sad proći ćemo pažnjom kroz telo, osvešćujući je deo po deo,
ispunjavajući je sa svesnošću. Usmerimo pažnju na desni palac, trenutak držimo pažnju dok se ispuni sa svesnošću i još bolje osjećamo. Premestimo pažnju, desni kaži prst, srednji prst, domali prst, mali prst, desni dlan, podlaktica, dlaka, nadlaktica, rame, pazuh, desna polovina grudnog koša, desna polovina stomaka, desna polovina karlice, desna butina i zadnja loža, koleno i potkolenica, skočni zglon, peta, taban, prsti, cijela desna strana, lijevi palac, fokusiramo pažnju, kaži prst, srednji prst, domali prst, mali prst, lijevi dlan, podlaktica, lakan, nadlaktica, rame, pazuh, lijeva polovina grudnog koša, lijeva polovina stomaka, lijeva polovina karlice, butina i zadnja loža lijeve noge, koleno, potkolenica, skočni zglon, peta, taban, prsti, cijela lijeva strana tela i cijela desna strana zajedno opuštena. Raširimo pažnju na leđa, cijela leđa, cijeli sedalni deo, koren kičme, cijela kičma cijelom dužinom, potija, temelj, čelo, oči i očna duplja, uši, cijelo lice, mišići vilice, vrat, grudni koš, cijeli grudni koš, prostor u grudnom košu, centar grudnog koša, anahata čakra.
Raširimo pažnju odavde u cijelo telo. Neka se širi pažnja kao prijatna toplina dok ispuni celu kao prijatna tečnost posudu. Zadržimo pažnju na cijelo telo, nepristrasnu pažnju na sve fizičke i psihičke procese koje se spontano odvijaju, koje se sami rađaju, traju i nestaju, zadržavajući svoju tiho prisutnost. Koja god misao naiđe, pustimo da prođe sa lakoćom kako oblaci prelaze nebo. Kad god zaluta pažnja, vraćamo na disanje i na osjećaj telu, nežno je vratimo i nastavimo tiho prisustvo. Završavamo sa meditacijom. Usmjerimo pažnju na cijelo fizičko telo i osjećamo cijelo telo, svesni fizičkog tela i okruženja oko sebe. Osjećamo prste, polako pomerajući prste, ruke i noge, razbuđujemo telo. Polako se pripremimo za završni deo. Dođemo u sedeći položaj, ispravimo kičmu, ramena opustimo dole, glava u sredini. Stabilan položaj, stabilno disanje, stabilna pažnja. Usmjerimo pažnju na prijatnu tišinu i mir iznutra. Spojimo dlanove polako ispred grudni koš, izgovorimo u sebi neke ljubav u nama i sklad sa okolinom. Osvestimo osjećaj. Pustimo položaj. Hvala na pažnji.